hevdîtinên navbera Tirkiye û Sûriyê bi taybet jî daxuyaniyên Tayyip Erdogan yên van demê da wî ku dibêje em dixwazin bi Beşar Esad re rûnîn, bang li Beşar Esad dike û dibêje werin em hev re rûnîn, em li hev werin em pirsgirêkê di nava xwe de çareser bikin. Erdogan pêvajoyek wiha da çima vê bangê dike, daxwaz çi ye, li pişt vê meselê çi heye? Eger tiştekî wiha çêbe ew ê bandorek çawa li ser Rojava û tevahiya Sûriyê bike, em ê bi Salah Müslüm ra vê mijarê nîqaş bikin. Dem baş Birêz Müslüm. Dem baş Lawrêz ji bo we ji bo guhdarvan û temaşevanên we. Gelek spas navûn dişopînin ji xwe Tayyip Erdogan ev demeke dirêj e bang li Şamê dike, bang li Beşar Esad dike lê di van rojê dawî de û bi taybet jî piştî ku çû Amerîkayê ji civîna NATOyê vegeriya beriya wî jî li Astanayê beşdarê civînekê bibû û wê derê bi Putin re jî hevdîtinek pêk anîbû. Bang li Beşar Esad dike, herî dawî got em we dawet dikin werin em rûnên pirsgirêkên nava xwe çareser bikin. Li gorî fikra we Tayyip Erdogan çima bi ısrar dixwaze bi Beşar Esad re rûnê? Bele herkes jî dişopînê we ku diravandinê de jî derdikeve û tiştê tê xuyakirin û ew jî yanî li ber çavana her kesî jî şîrove kiriye. Li îro tiştê sereke waye dide xuyakirin ku polîtîkaya Tirkiye li hember Sûriye dimeşandiye hetanî yanî polîtîkaya xwe derve ku dimeşandî jî gişkî ji bin de nerast e, ne durust e. Ji ber wî gav bi gav pişanda vedgere yanî dinê gişkî xwe re kire dijmin dixwaze bire ji dewletê Ereban bê, dixwaze bire ji êdîn bê, ji hetanî Sûriyê bê destwerdan kir. Alêzê li Sûriyê gişkî ew sedem bû û hetan jî çareserî Sûriyê ku neçûyê serî gişkî Tirkî sebeb bû, Erdogan bi xwe sebeb bû. Li tiştê din jî vegeriya we ku em zanin meselê Seûdiyê jî û îmaratan jî û ew jî yanî ji gişkan vegeriya na jî dixwaze ji Sûriyê vegere yanî ew siyaseta hene ku ji 2010 da 11 da li rojhilatê navîn dimeşandî gişkî ji bin de fêm kir ku şaş e û dîku bû bela li serî wana yanî hem tevî pirsgirêkê ê penaberan heye hem pirsgirêkê ê aborî ku çêbûyî heye. Wayê gişkî jî tedî li ser meselê hêzên hegemon NATO jî li ser wan jî dilîst û li ser Rûsya jî lîst yanî li ser gelek benan lîst. Aniha gîştê dawê ye ku benê xwe gîşt nede mecbûr e ku alîkî bigire negire. Tiştê ku dixewane jî gelekî piştê xwedayê Rûsyayê nikane ji bin gotinê Rûsya derkeve. Rûsya jî tiştine ferz dike li ser îca dibêje Tirkiye bi Sûriyê re li hevde were ye yanî hem ji bo Sûriyê jî wan da neke û hem ji bo Tirkiye ku bi alî xwexîne. Ji Tirkiye re çi gerek e? Ji Tirkiye re jî meselê aborî gerek e yanî ji wan re ê pir rê vekin kanibin navênê Tirkiye û rê tranzît vekin ew rê hene ku ji Ezazê hetanî Ordinê dare di we re jî dare dewletê kendav e ticaretê veke ji ber ji aborî carekê li hilweşiyaye werqasa Pars kir ji der û beran geriya kesî tiştek nedaye kê îca mecbûr e ji alekî ji aborî de wê rê veke û ariya jî bê Sûriyê nikane veke ji xwe di hindir erdê Sûriyê re dare rew rêbazê we jî Rûs raberê dikine divê keremke were wanî wanî bike dibe û tiştine din jî hene tedî hevpeymana ESO jî hebû ji 2019 de îmza kiribûn ku ji bo wana xelaskê Bakur û Rojavayê Sûriyê re nav tiştana gişkî tiştek pêk nanê. Anayetê hesêb dide va tiştana gişkî pêk were. Ji ber wî ew jî Rûs jî dixwazin ku wana bînin yanî ji destpêkê de jî me yanî ew pirsgirêkê hene ku di navberê Sûriyê û Tirkiye de ê ji alî dîrokî de bine re ji alî va 10-15 salê vê dawê de bine re hetanî rê îro pirsgirêk gelekî kûr in. Neye hene ku rokê di diyan hatine ser ew de ji ber wî ew me di destpêkê de ji got me got waya bîne ku zewaceke bi zorê tu dixwazî didî ku naxwazin bi hev re jiyan bikin tu dikê bi zorê wînê cem wan. Belkî yanî meseleyê rejîmê Sûriyê jî û ew jî dibe ku bi zorê bîne cem hevde bi hevde re rûnin eyên dest bi hev didin lê pirsgirêkan çareser nake. û ême jî wek rêvebirê xweser jî li vê derê daxuyanî da êdîn jî da yanî çi tiştê ku li ser li hevdû bikin bê derketinê Tirkiye ji erdê Sûriyê dawîrkerî derk nekeve û çareserî ji gelê Sûriyê re nayîne.
و پیمانه که وی های دولت تر را نجبو برجواندی گل سوریه او جوانی که یعنی رو بری خسر جی و رایدار ایره و بری جی گوش که دانا خویا کرن و باوری مادا اوجی تشتکی راسته یعنی وارقص پرسکری کنه کتت خوزی براستی تشتکی بکی و شاید به سوری تقابده چاره سریع گجه بیداری چاره سریع که سیاسی و چاره بیکو پیکاتی این سوری کسی در و بیل نه به کرده خواه سریانی خواه عربی خواه کی در سوری داره وانا کنن بریاره بده بله لگل کس دبیجن که اردوغان کرد خوازن به تشتکی بکن برای چاره آریکار من جبو به چاره سری و که دین تا چاره سری که مری کنه به ببیجه به جبو خدمت گل این سوری دا بیاند گل هری مدا بترنانه بله بله گل کس دبیجن جبو که کردان لدرفه و پیوشو بیلن و جبو که به اسد را ببین یک روجاوی کردستان دور پیش بکن طایب اردوغان دخوازه برای بریه اسد را پیمانه که یا جل هواتنه که چکی اگر تشتاق وعد چه به يعني الجوري الفكرة و بنجها كفي تشتي هي وأردوغان وأسد ورن جم هفتو بيبانا كتشكن تشنكن جي أفيا باندورك شواز هل روجا وابك يعني نه جداس بيك دانا داره کنان رو بریتی دا اعلام بوی و خبری کری و کری وانا نکو شرب رژیم را در کتنا وانا شرب داعش را در کتنا داعش هات و دارانا گشکی داور کر و هرم به درجه پیکاتیان گشکی جداعش بگراندن گوره هوی هزا کما چه بوی هزا پاراستن چه بوی و پاراستناش ای پاراستن روایه ترکیه جی دست رژی کرن و چه و هرمانو دی سالان بر ترکیه جی هات نپاراستن اجباری هوی رژیم سوری جی حتی نهات شته کد بیجه یعنی مدرا گوندنه داد بیجه دیو پرسکریکا هندرینه حقی ترکی تنانه تیدا باخفه امکانه تیدا باخفه امکان بخوا چاره سر بکن وقتی این رژیم سوری و بشار الاسد بخوا حتی نهات برسیب ندانه براستی لسر و گوتو بیجه هانه کو او دکه ایکو اردوغان دبیجه تبرسیب رسمی ندانه لام ها گوره کام دویسن دوی و پرسگریکا هندرین امکان بخواد چاره سر بکن یعنی نیتو خو کراب شر کیش بود ترکی لسر پیکاتیا که سوریه هندری سوریه بکن تنیتی وها حتی نال بر رژیم تنو ام نزان دم پیش ما داجی ام هیویر ناکن کتشتکی وها ببه لیکو ببیجی بگو من ایماجی پاراستن می رواه هیا کی دبی اما وچه برخواه بدن او گرین تره مطلن دو وزارت کار در و یا سوریه داخلی یک دا در باره وان مسئله دا و گوت جبو که یعنی لحواتنک بیگوره بیوسته که یعنی وگرن بریه 2011 و هروها گوتنه کی دوی هزین نروائل سر آخا سوریه دوی اولا ورن درخستن درکبن ev daxuyaniya wezareta karê derve jalî we ve çawa hat xwendin. بله با تشتی که راست بیجه یعنی تشتی که ترکیه کری و حتی نانیل نبچاره سری سیاسی چه بگیش که ترکیه یعنی ماش دست بیکه دا جگو سیاست ترکیه پولیتیکای خوی کله هم بر سوری گیش که شاش بش دست بیکه دا دبیرمی سیاست خوی گیش که وگره یعنی بره 2011 و بلکه این بره جیجی این پرسکریک نابین سوری به ترکیه دا هبا یعنی باید تشتکی خواسته که و پشت را ماری کنه یعنی حتی نازش خواه امجد بشه یعنی پرسگریکی سوری تیشی ترکیه پیتنانه تشت نهندرینن هم بخواه کنن ای وقت سوریه به کرده خواه و به عربی خواه امکان چاره سر بکن جوش برمی هوی یعنی تشتی که ترکیه که حتی نه رواه و نه قبوله جی نه مسئله اخلاقی جی و نه مسئله قانونی و نه یعنی کس قبول ناکه تشتی کلندری سوریه دکه ایجا باید چطای آنها کری بهتره بونه پرسکری که وانا گشکی مثلا وقتی که امیر رو دویجن قاعده هنه هم دویجن اخوان المسلمین هنه وانا گشکی پی باید گرید داینه اخوان المسلمین جه سال 1908 دا شهر هندری سوریه به دستلاداری سوریه را دکنه یعنی نممکنه که پیرا لف دوارم ایجاش بروی اوی دوی شرک الوی داره واره داینه با شراجی که ترکی که چاوا وانا کرنه که کانه درخیلی اجباری هوی دوی ترکیه وگره راستی تشتی آنها کریگش که برچاو بکنه دست تخمین دکم روسیه جی و سوریه جی قبول ناکن که ترکیه
وان شتانا ورگا بیلینه ویها وی بیلینه یانجی او تشتیانا کری وی داره حتی نها نزدیکی شامه جار کدیم بین تهدید لسر شامه هبن و قبول ناک ترکیه دکاره من چند تا کنترل که راستیش والله براستی هم نزان اللي حتى نهاجي تركي تبيكو بالزمان و تشتيانا كود بيجي دبي ام ما تنقوي كرنا وما تشتي اخوانا كرنا ونظم ما قد اخر كرنا وما رودي وانسا كنون دنا نظم شكرنا لام دبنيرن تام قد ناكري يعني نافكي خوش ونقط ناكري حتى نها هي موان رددي ودستيني يعني مسألة بين ماريو كيشخوا اخوانا جي خويا اجبار دا سياساتي وانا يعني سياسات تشتكي دبيجن وتشتكي دين دكن ايش هو اردوغان جي بخوا شاگرد وي مكتبه هانكو تشتكي ببيجي وتشتكي دين بكي اجبر وي حتى اخوان الوي درن اخوان درنا كتنا اخوان حتى ناجي خبري هستن كرنا لنا البرشابان بشارتنا تخوزي اخوان مصري ببن تخوزي اوي ببن وكاز نيشوش مصر بل سربية وي ساكن يعني حتى اني مسألة امارات انجي ساكن يعني تشتیانا کدوم ما خوش خوانم قد کری نظام چه کری ما او کری نراست بیشه تشتیانا کوش کرد کری نه بشارتی دکی جبر میوجی پرسکری یعنی تمام تو بشارتی دکی بلکه تج جگل کنی بشارتی بکی انسان هانا نظام کنی بشارتی بکی بس به دولت هانو بقصا رخصتنی خو استخباراتی هانو دناف تدانجی تنكون جوانا باشيري باتشتانا إجا قش كده بيجنا نماسج ديجي إيديج ديجي قش كده بيحطانا أردوان تكلي خوش إخوانا قطنا كريه جبر وياوي زورة يعني بمسألة كتب خلقي بكني دروا كي بكي وبيناو بكي وجي بوار بكن وكاس ناك خول ناك بله نها الجوريك مجوا فهم كر بتايبت روسيا الحرد عليها جي زختت كيك ورنجم هفتو يعني فرض دكيك ورنجم هفتو لها ورن بيمانا قد تشتكي تشيكن تركيا جو خد خوازه و رببريا شامي هلوستان دياره العالية كي مثلا van جروبين شتا العالية كي مثلا باكور روجاوي سوريا اگر هون التابلويا هي دنيرن الفوتوغرافيا هي بنيرن بنجهك او الهباتنا كي راهي يعني نهب بنجهك زمينك جبوك وقت طيب اردوغان دخوازي اسات و اردوغان ورنجم هفدو وقت بري الهفورن و بحبرة تلبقرن هي يلا نعم وبنجهه نابين يعني دفي أو دفي مرحبا كلها دبكن يوم تشتكي بكن بيجومان دكي أوليك خسر لي دركبه يكو خسر لي دركبه كحرد ولا دبكن وجه قلبي خسارة بكي يعني تش قال سوري دبن بيكوتين سوري دبن تش قال تركي دبن أو بخسره وانا حرد ولا دبكن صرت تشتكي لا دبكن ولا دبنا كان زحمته يعني وهم تشنا لا دبكن جي بلكي يعني شكلي به جروبا لا دبكن لا هم بسدري قال لك يكورن جبر وي عم بنجايكو لا دبكن بابر خوش بيش ببن استخميناكم ببن يعني زور تشكيك استنجي هاري مثلا شنو الجوري فكرة يعني جبو لهفكرنا وان استنجي سركت شنو استنجي نا حرجي رونا تشنا كرنا كو نكونن يعني جي فاجر مثلا نو سوري هربن هر سوري چكريه سوری روی باید کو تروریستان آرنانا گشکی کرنا و درگی کرنے کے دم کے در شامه بون نهاب دور خصنا گشکی لجیا کی کوم کرنا اونا کو بیلی نن شام قبل ناکه اونا بمینن لسر عرض سوریه بمینن بچه هاوی ده برابه يعني تركي جنات خوز استادو کی جمهور چه قبول ناکن وای لالی دین کو ترکی خوابشن دا بکشینه دا جوانا برده و چه ترکی جی او تشتهانا کو باند کری مسئله چکرنه اوسمالینی و میثاقی ملی و ارنا لجم گل او دبه یعنی کی کو جهفده وگر تشته کو دایی کو اردوغان وگر و اردوغان هره کو بشار وگر و بشار هره جبر میاو بیجی هر جی تشتهانا کو نکن لسر لفده بکن بخوازن هنک بزوره بهفده کینن یبایش این نجا و اونا کو گل جی هشیار بن و تشتی قبول نکن يعني نا قال بيكوتين سوري قبول دكان ونجي قال تركي قبول دكان هذا النظرة ربابريا خسر وربابريا شامدة ميكانيزم كهفتنا هي يلا نا الأصل تكنيكي أنا يعني اللي صار مسألة شنو هاتنا در
جيكو درواس بن هارن وارن يعني أو تشتوها هنا مؤكدين تنانا يعني تدي مسألة تندرستية مسألة أو تشنشتوها يعني تبخوز نخوز سينور بهابره داري تيرانا همولاتي درباسي بيهولي دبن جبو بيهوي بلكي جبو يعني كوتشاوا بهابره خوشك أو بكن تكنيكي لسر سينور بهابره درباس كن شر در نکه بلکه بيهوي بهابره كن اما اكيدين سر آست سياسي جبو چار سر کرنه تابدي تنتنان بله نها جبو في ترافيق جبو كو اسد و اردوغان ورن جمعدو هلوسا روسيا و بعض كر للعالية جدا هلوسا ايران جدا مراكنش بركو ايران لسوريا قدي هزكه و حتى انها جدسبيكا 2011 حتى انها بشتكريه برياسات و فان روجي داوي اراغجي كدوري اراغجي رايدرن اراق دبكو اردوغان و اسد لبغداد ورن جمعدو هري داوي وزیر کار دروازه عراقی فؤاد حسین که بخو کرده و برای علیگری بارزانی بو اف دبجه من نبرمان داد چنتن یعنی ور خویه که عراق به تایبت چی فؤاد حسین رولک تایبت گرتی سرخوش بو که اردوغان و اسد بینه جمع هفدو همش بو و هلوستا عراقی همجی درباره هلوستا ایرانی دامون چه فکرن دیسان نزان تا بید قاش پرده دا براستی چد به سیاست وانجا این حتی نا تشتکی زلال نا آتی خویا کرنا لتشتی لبر جوان کد خوانه واجه گیش که دیسا روسیا نا یعنی کو عراق دا کجش بو تکلی خوی بروسیا را و کو ایران دا کجش بو تکلی خوی بروسیا را نا لیاما حتی چه درجه کنه ترکی وانا قبول کرن بده نزانن جبر يعني تركيا تشتي هنا كل بيداري كري العراق يجي كرنا يعني حتى نواجي هم عرض عراقي دوغر كر كريا كتوك دولة عراقي بحسبيني عرض بوشورجي دوغر كر كريا أو جي بوشوك عراقي حتى نا لشكر إخوة الباشيقة هنا لدار دين هنا موصل وقت شوك وداعش دوغر كر تركيا تيدو يعني وقتشتانا قشكي بلكي حركة نظن اللي هم دولة خوش بزانن إذا تبي وانا كوكيك وهي ترابي تشتكي بكي قناعتي مدى الزورة يعني ألا دبا يعني هناك قواشتنك جوالي روسيا دتنا بتشتي نوك بله نها مجارك دن اوكو يعني تركيا بتايبت ام مسألة اعافتن جبركو 4-5 مليون بلكي زيادتر سوريي يعني چكور چه عرب يعني پنابرنج سوريا چونال تركيا و تركيا وقت برسكريكك مزن تب نافكرن تب ناسكرن و يكش داخوازا عالية تركيا و كب تايبت بارتين مخالفته اف كسان وگرن ولاتين خو و طيب اردوغان جي في يكتين زمان يعني دبك ام باسات رارون اوي وانا هرن ولاتين خو لغوري فكره يعني هند بيجن پیمانك لهواتنك نبروان دا زوره چه بشه به شکلی به لداویه داوی کل سر وگره پنابران پیمانك چه بشي هم ربابريا شامل دكاري وانا قبول كي يعني هيز هي كو وانا قبول كي وهم جاء پنابر قالوا اي دي سفاقران سوريا يعني درباره في مسألة دا فكرة وچي يا بري حاتشتي دبي ام زانبن يعني و پنابر جبوت شبون پنابر پر خواهش که پروپاگاندا ترکیه بونشته اونه خلاص بن اونه هرن اونه ترکیه این دبری کو شر دست بی بکی دبری او ببرو بو کامپ خواهش که سر سینور بکنش بو کانا پیشوازی بکی و ترکیه گله که کار آنین او کامپانا گش که کرنجی پرورده تروریستی دا پرورده کرن شاندن در سوری شاندن او شاندن درو بری دین و تشتاج گش که آشکره زلال بو یعنی که بره بشارتی بو نه بی انا دخوازن جي خلاص كن كاري خب يقدر دخوازن بگرينن اجا بگري وانجي بي شكلي يعني برای دگو تنشتا كردان امانا حتى نهاجي ايكو كرد در باستون دسر تركي را در باستون وانا در باستون دوی برا در باستون برد خوازن جي كردان حريم كردان روجاوا والا بكستي نمينه اما يا عربان بدگرين دبي بمينن جبر جبر او دخوازي كسين لجام خواجي بگرين دوي حريمك يعني حريمك و كرد دا اي روجاوات دا گشكي والا بكي جبو كسم بخاء تروريست يعني كو أود خازن بينا كو سينور خب 11 را أود خازن دي سوها بكي نه حتى نه تركيا دوش بيت پوليتيكا بارا نداي پوليتيكا والا کرنه بغرتن ديموغرافيكا كود كي ودار دور كريجي مدين العفرين تشكرن ساريكاني تشكرن لغريسبي تشكرن يبونا قشك حتى نه جد ماشين
ایجا کدوی پنابر وگرن آرماج خوشی وای که قانه بنوا پنابرانه وینن در روزاوی کردستان ده بچی بکن لهم واجهه ایما مثلا ریو بری خسر ور قصجار آنی زمان گو ام کانن وقت کسانا پیشوازی بکن جی مناسب وگرنن ام دخوازم وقت کسانا وگرنه جی واره خواه نه وگرن لوالات اکیدیم ببینن براورن وگرنه ما پیرو بادی کارن وگرنه جی واره خواه و هر کسی دوی براورن وگرنه یک جورن یعنی مثلا بیشن پنابرک نتوانی یک بویجی برای دوی پرنبری سوری براورن هر کسی وگر جیواره خو یعنی ای شامه به وگر نشامه ای درع به وگر ندرع ای دین وگر ای روجا واجی به وگر نروجا ویا بریار آن نتوانی یک بوی گرتن دموگرافی قبول نکن اما ترکی وای قبول نکن ترکی نا داره پداگر کری بزور خلقه دشینه بزور دشینه وای داره بجید که اونجا دبینن حرو پروژه آنکو اخوان المسلمین رابون العفرین چید کن در دین چید کن ورگاهان جوان را چید کن اونا گشکل کنه که یعنی حتی نا این دفجه سیاست قیب قرش برا ندایی ایجا باید کس قبول نکن یعنی نه سوری قبول دکن نه ام قبول دکن نه ریو بری خسر ذاتن قبول نکن دوی براورن امکانن بجی بکن ام پیرا باری کار بن حتی یه لبنان ایجا گو براورن امکانن بجی بکن و کانن پیرا باری کار بن پرسکریک دو برده کسی رانا به ریو بری خسر مخاطب نگره یعنی مثلا پرسکریک ها پر تیکلی خوب مره یعنی ریو بری خسر راه جوش بروی هاوی امجید خوزن با کسانا وگرن اما نف شرطه که ترکی دو بیجه نجی که ترکی بخوازه لیب جیو که و کسی نه سوری جی تیش خاطر نانه ای نه سوری کناهی رو آینه ای اویگور آینه ای تاجکستان آینه کازاستان آینه بونه بلایه نه ولات وان قبول دکن و نه ترکی قبول کی و نه کس قبول دکید که چه وقت وانا لوی داره بجی بکی و او هنگش که نه بس سردار رابه ای غاز فلسطینی آنجی تینه گش که لوی داره چید که یعنی پلانه که گله که قریشه گماری نه و خوازه باید خلقی قبول کرم بده کس قبول ناکه بله باشه گلک سپاس برای سلام مفصول پرسه مجموعه و قصبون اگر تشکی اونلی زیده بکن هبه نه خوازم بس تشتکی بیجم یعنی گلی مد به گله کی هستیار به و ای مجره و بری خسار لبه داره یعنی چیز دست ما به اما بکن جبو پارستنی خواه جبو پارستنی روا جبو سیاست جبو دیپلوماسی اما وید کن که گلی ملکه داره جی هبه لدیاسپورا جی هبه لدربا جی هبه لندر هبه که بابرگش که حرکت بکن جبو که امکانه بمراستی خواجی بپارزن هبونه خواجی بپارزن سلاو رز جبو وگشکی گلک سپاس سلاو ریز دن باش